umfowethu uJB ukuthi ngimazi njani. Ngimazi sivela empini. Angikwazi ukuthi ndlela bani ngagcina senzezwana labantu abavela empini ogwa ngingqoleke. Thina ngesikhathi sethu sasicwicwiza lami ngangisempini ayikhona okwempini okwenokuphuma elizweni ngangisilwa la. Lathi sasisilwa abakhulileyo bakwazi emoyeni ukuthi amakhewa ayesithwalisela uhlupho emoyeni eredweni lapha kwakuthiwa kubhalwe terrorist bese kuthiwa faka nesiNdebele ma usubala inews ubala ukuthi terrorist kuyini. AbesiNdebeleni sathi terrorist sabona ukuthi amakhewa anti isiNdebele awasazi. Abantu abasempini amajaha la ngamagerilla ngesilungu ukuthi balwa becatsha yikho ukuthi ubugerilla sasesibhala amalwecatsha. Abadala bayakwazi ukuthi thina sasisithi amalwecatsha. Abanye bethu ngale babebhandlazi mhlawumbe bakuthiwa ngamagama kodwa ayisiNdebele thina sasisilwa sifundisiwe. uJB esevela empini ngase ngidibana labo abanye abasekho abavela empini esasingachiyani sisiya ku-Highlanders. Abanye bebadala kimi njengo-JB, abanye silingana, abanye bebancane. Osowatshonayo wagcina sengugqwetha uShadrack Sibanda, uTicha uRogers Sibanda akasekho, uGideon uDlamini ukhona eFlabusi angikwazi ukuthi ungaphi, uMacLeod Chawe liyamazi oleplazi khonapha eduze. Sasibizana mfana noJB. Lami nginje noma umdala iClub yethu yathi mfana. uJB ngathi mfana ngathi ngiyamdelela kodwa kuyibufana kokuhlonipha. Singachiyani siye ebholeni. uJB wayele Mercedes Benz yakhe. Noma iHighland idlala ngaphi iBenz leyo yayikhona elandela iHighlanders. Ngaleso sizathu ukuthi esekukhethwa ngo-1988 abasekeli babona kufanele ukuthi akhokhele iHighlanders. Omunye wahle wakhethwa khonapho ngo-1988 yimi lo ngaba yi-committee member ubasiwethu kungu-JB enguyi-chairman. Bakithi nxa ufuna ukwazi umuntu othobekileyo noma elesikhundla nguye nalubaba. Mina ngizange angizondela, ngizange ngimbone uyabe ehleka lanxa kunzima uJB wayehleka. Ukulunga kwakhe khonokho ngizalitshela ngamafitshane ukuthi kwagcina sekuphambanisile ngoba sagcina sesiphuma ithemu yethu ingakapheli ngokulunga kukaJB elokhu ethi umuntu ophambanisayo athi hayi lungisa wethu. Hayi JB, hayi uzalungisa wethu. Kwaze kwafika umhlangano uwethu lwane ngalungisanga kwathiwa wavuma uwethu ukuthi uphambanisile kanti limyekeleleni hambani lami. Wafela khonokho uJB lami ukuthi libone ukuthi asingonanga lutho. Yikho mina ngaphinde ngalethwa khathesi sengikhona le ekukhokheleni leli qembu. Amafitshane-ke ngobuhle bakhe sabhoda zonke indawo sihamba